Jelena, sve češće se govori o ženama koje su sve brojnije i uspešnije u profesijama koje su tradicionalno vezivane za muškarce. Da li je teže biti žena advokat kada se suprotstavljaš nepravdi generalno? Nije lako, ali je lepo. I jako je lepo videti efekte tog rada. U smislu, mene lično najviše raduje kada završim neki predmet uspešno, kada nekome pomognem da reši neki svoj problem, koji god to problem bio. A naročito me raduje kada neko odabere advokata, kao što sam pomenula da su neki radili, zbog toga što je žena. Da imaju posebno poverenje u žene. Da li misliš da žene u malim sredinama plaćaju veću cenu javnog angažmana i zašto je to tako, ako jeste? Verujem da jeste, kao što i generalno ljudi možda plaćaju i cenu javnog angažmana i generalno im je teže da nešto efektivno postignu u manjim sredinama. Da. Zašto je to tako, ne bih umela da odgovorim na to pitanje. Verovatno je tu jako puno faktora koji na to utiču. Pre svega, kako ide ona poslovica, da niko nije bio prorok u svom selu, je li tako? Ili pop. Da, ili pop. Niko nije bio pop u svom selu. Jeste. Nije lako, verovatno zato što se svi poznaju i onda, ne znam, poznaju i neku porodicu pre toga i tako dalje. I da te neke veze i neke možda, pre bih rekla, predrasude koje imaju o nekome. I onda nekako to pretežno možda utiče na neki stav koji imaju o nekome pre nego što je uopšte i postigao neke efekte. Da. Pa meni su posebno zanimljivi povremeno tvoji statusi gde si imala običaj o različitim društvenim temama i fenomenima da se izjašnjavaš i delila sam to vrlo rado. Pa bih te zamolila da nam ispričaš o tome koje stereotipe se trudiš svojim ličnim primerom da razbiješ o ženama sa ovih prostora. Stereotipe o ženama, da, zanimljivo pitanje. Sa ovih prostora, baš konkretno. Da, bilo je tih statusa i hvala ti što si ti pratila i generalno što su ljudi pratili, čak sam videla da su neki bili oživljeni naknadno posle nekog perioda. Stereotip je pre svega o takozvanim zuskama. To je stereotip sa kojim sam se ja suočavala, na primjer, kao student u Beogradu. Drugi stereotip sa kojim sam se suočila, isto tako kao student u Beogradu, čega se sećam, jeste stereotip o veroispovesti, gde je, da kažem, prvo su rekli, aha, Slovakinje Zuske, čak je bilo onih koji su rekli a zar Zuske nisu neki poseban narod, neka posebna manjina, ne. Kao ime za manjinu. Kao ime za manjinu, kao neka podvrsta nekog naroda, da li su Zuske, ne. Drugi taj stereotip je bio u vezi sa veroispovešću, gde kad kažeš da si recimo protestant i evangelističkog usmerenja, onako dobije se jedan pogled, ali to je bilo, moram da priznam, relativno davno, tako da negde verujem da današnje generacije nemaju toliko tih stereotipa, ali da, postoji taj stereotip van kovačice o takozvanim zuskama, koji vrlo rado razbijam, jer su zuske, odnosno žene koje rade u Beogradu tako što održavaju tuđe stanove i mogu da kažem održavaju tuđe porodice, jer neretko učestvuju i u odgajanju te dece koje su u tim porodicama i tako dalje. Dakle, budu stub domaćinstva, a podjednako su stub domaćinstva i kod svoje kuće, a imaju impozantna domaćinstva na kojima bi moglo da ih pozavidi više od pola Beograda sigurno. Mnogi od njih su sa svojim profesijama obrazovane, da li sa srednjim, da li sa višim ili visokim obrazovanjem. Žene koje su putovale, koje su videle sveta, koje govore najmanje 2 jezika, što je prilična retkost van, recimo, sredina gde nema mešovitih zajednica i gde nema mešovitih brakova. Tako da negde volim da razbijam taj stereotip i mislim da mi solidno ide. Hvala ti na tome.
Vidiš da je primećeno. Hvala. Kad smo već kod toga, tvoje poreklo samo po sebi je vrlo zanimljivo i netipično. Otac ti je bio Makedonac, tako? Jeste. A majka ti je Slovakinja. Jest. I to čuvena Zuzana Holubekova, Jest. naivna slikarka, vrlo poznata, Tako je. koju ovim putem pozdravljamo. Zanima me kako tvoje poreklo oblikuje osjećaj pravde. Na šta si posebno osjetljiva i da li misliš da manjinske zajednice imaju neki dodatni oprez prema institucijama? Imali smo ovaj slučaj recimo u Kovačici u Padini, ovu odmazdu posle baš tog 8. marta i tog vraćanja slike. Imali smo seču bandera, imali smo ukidanje javnog informisanja, ukidanje ljudima prava da gledaju slovačke kanale. Znači imali smo jednu vrstu zaista osvete. Sad ne znam da li bi to isto mogla da bude osveta, ali isto kao jedan primer kršenja u stvari prava nacionalnih manjina, koje mogu reći ovako na papiru u smislu postojanja propisa zaista imamo divna prava. Imamo pravo na obrazovanje na svom jeziku, pravo na javno informisanje, kultura i tako dalje. Sve je to divno, međutim mogla bih da dam primer konkretno vetroparka, odnosno tog postupka javnog uvida, gde recimo po propisima, s obzirom na to da su i na teritoriju opštine Kovačica i na teritoriju opštine Alibunara u primjeni službeni jezici manjina takođe, u smislu da su u podjednakoj službenoj upotrebi srpski, slovački, mađarski, rumunski u Kovačici, a u Alibunaru su srpski, slovački i rumunski. Naprimer, ta dokumentacija, odnosno u najmanju ruku oglas o tom javnom uvidu je morao biti višejezičan, što nije bio. Postoji tačno propis kako izgledaju višejezični dokumenti na jezicima nacionalnih manjina kad ih objavljuju organi javne vlasti. Dakle, ide prvo tekst na srpskom jeziku u ćirilici, pa sa desne strane na manjinskom jeziku, pa ako je više manjinskih jezika, onda kojim redosledom idu i tako dalje. Ovde to apsolutno nismo imali slučaj, nažalost. Što se mene lično tiče, ja sam jako srećna, što je više blagoslovena za svojim poreklom mešovitim. S majčine strane to su gotovo izvesno 100% Slovaci, možda se po neki Mađar potkrao u nekom prošlom, pošto imamo izrađeno porodično stablo do prvog rodonačelnika koji je iz Slovačke došao na teritoriju današnje, na teritoriju današnje Padine, konkretno. S tatine strane je to već i malo mešovitije, on jeste bio Makedonac ovako načelno, međutim tu je bilo i Srba i ponekog Grka i tako dalje, tako da tu smo baš onako... Baš egzotika. Jeste, pa i samo prezime Jonovski je kao onaj sa Jonskog mora što je došao, tako da je taj... Da, vidiš. I onda iskreno nije lako taj sever i jug nositi u sebi, ali je predivno. Ali je predivno i meni je dalo jako jednu veliku širinu pogleda, tim pre što sam deo života i provela u Makedoniji, živeli smo neko vreme u Skoplju, par godina. I dalo mi je mogućnost da mogu da kažem da imam 3 maternja jezika, koja sam podjednako u kući usvojila i to je jedna predivna stvar za svakoga, naročito za nekoga ko se bavi mojim poslom. Jer imam dosta klijenata i koji su iz Slovačke i koji su iz Makedonije, pretežno su to firme koje rade u Srbiji. Ljudi zaista vole da dobiju pravni savjet i pravnu pomoć na svom jeziku, bez obzira koliko možda to nekad zvučalo slično, pa mi Makedonci se razumemo i tako dalje. Tu ima takvih finesa. Takvih finesa u mentalitetu koje realno može to da razume i neko ko je samo prevodilac. Dakle, neko ko nema to poreklo u genetskom smislu, ali je recimo studirao slovački ili makedonski jezik, međutim neko ko je stvarno rastao u tako jednoj multikulturalnoj zajednici kakva je bila moja, to zaista nosi u sebi. I imam taj osjećaj da možda nešto, rekla bih jedan primer, sećam ga se, kad sam bila sa jednim klijentima u
tačnije slična priča kao vetropark, samo sa drugog aspekta. Tada sam zastupala investitora koji je gradio elektrane na obnovljive izvore, ali na biogas i na biomasu. To je bila slovačka kompanija i bili smo u poseti u gradskoj upravi u Somboru, pošto je u tom kraju to trebalo da se gradi. I sada tu su nas lepo dočekali, pa smo mi gledali predivnu zgradu gradske uprave u Somboru, koja je zaista fantastična. I imaju izloženu sliku Bitka na Senti, koja je impozantna, ali zaista impozantna. I sada gradonačelnik sav ponosan iznosi detalje o toj slici, a slovački investitor samo ponavlja da je to užasne i neću zaboraviti. Ako se prevede sasvim drugo nešto znači. Ako se prevede bukvalno, to je ako samo ono što čuje taj gradonačelnik, ja sam mu vidjela izraz lica koji je bio onako zabezeknut i onda sam mu kazala da u stvari to na slovačkom znači da je nešto prelepo i predivno i čarobno. Kao to dobro. Pozitivno. Da je to pozitivna emocija. Tako da treba imati i tu dozu tog razumevanja. Kao neko ko dolazi iz takođe mešovitog srpsko-slovačkog braka, potpuno te razumem s tim što ti imaš još jednu tu dimenziju, treću. Tako da daje to na širini zaista i na pogledu na svet. Šta misliš, da li je multikulturalnost Kovačice danas više nego ikad ugrožena ili je to u stvari naša najveća snaga koju treba da razvijamo? Mislim da je to naša najveća snaga koju treba da čuvamo, da razvijamo, da je hranimo. To je toliko divno. To je prosto neverovatno da imamo 4 jezika u službenoj upotrebi koja su potpuno jednaka, da ovde nikada nije bilo nikakvih etničkih tenzija, bar da ja nisam čula da je ikada bilo, zaista, da ovde svi ti narodi žive potpuno u jednom sazvučju i harmoniji svih ovih godina, da se uvažavamo međusobno, da se ovde slave i praznici po pravoslavnim običajima, isto tako i po protestantskim, pa onda imamo drugačije malo običaje između Mađara i Slovaka koji su protestanti, između Rumuna i Srba koji su pravoslavni. I svi pomalo govorimo neki drugi jezik. Svi pomalo govorimo neki drugi jezik i svi se razumemo međusobno i to je stvarno nešto što treba da gajimo. Dobro. Šta je po tebi najveća opasnost? Ćutanje ili podeljenost u društvu? Iskreno mislim da je ćutanje veća opasnost. Podeljenost može da bude i dobra. Podeljenost može da bude i konstruktivna. Ako smo podeljeni i imamo, da kažem, 2 možda neke ili 3-4 opcije oko kojih ćemo razgovarati, ali ćutanje dugoročno nikome ništa nije donelo ni na kakvom planu, pa ni na privatnom, a kamoli na jednom planu društvene zajednice i nekog suživota. Koliko je po tebi važno da budemo zajedno, znači svi zajedno naspram protivničke strane, ako je imamo, a imamo je? Zajedništvo je važno u svakom smislu. Znači i u političkom smislu je apsolutno važno. Ja se ovde ne bih politički izjašnjavala jer prosto generalno imam taj stav da se ne izjašnjavam politički, iako imam svoje mišljenje o tome. Mislim generalno na čitav deo. Generalno u smislu zajedništva treba ljudi da gaje to zajedništvo i negde su nam ovi protesti i poslednjih 1.5 godina našeg bivstvovanja u ovim krajevima doneli to da nam se možda to negde zajedništvo i vratilo. Mi smo ga uvek imali, ovde je uvek postojalo zajedništvo, negde to svako od nas ima u sebi usađeno od detinjstva, ali možda se negde bilo malo uspavalo. Rekla bih da se to sada probudilo. To je optimistično.